Platforma na kojoj se nalazi novi D-Max je ista ona na kojoj je i novi Chevrolet Colorado, a radi se o klasičnoj teretnoj osnovi rešetkaste konstrukcije sa 7 poprečnih greda, koja zapravo nosi celokupnu karoseriju i nadgradnju. Samim tim, čvrstina i krutost praktično su zagarantovani, ali na uštrb povećanja mase na gotovo 2 tone. Generalno gledano, novi D-Max sada izgleda ne samo veće, već i robusnije, agresivnije, ali istovremeno i modernije. Napredak na polju aerodinamike je takav da je D-Max lider u klasi sa koeficijentom otpora vazduha od samo 0,47, što je za ovu vrstu vozila odličan rezultat. Pored dužine, širine i međuosovinskog rastojanja, povećane su i dimenzije samog kabinskog prostora, čime je dobijena prostranija unutrašnjost, a istovremeno i povećana ukupna bezbednost putnika. Sedišta su udobna i izdašnih dimenzija, ali sa nešto slabijim bočnim osloncima. Instrument tabla i upravljač izgledaju pomalo spartanski, mada je sve tu što je neophodno i na dohvat ruke je. Istina je da ne treba zaboraviti da je ovo ipak jedna vrsta radne mašine, te da raznorazne fancy aplikacije, tasteri i dizajnerski poduhvati jednostavno ovde nemaju šta da traže. Centralnom konzolom dominira interesantna komanda klimatizacije kružnog oblika. Sam upravljač je veoma dobro ergonomski dizajniran i kao takav mogao bi bez ikakvih kompleksa da se nađe i u nekim putničkim automobilima. Ono što je možda najimpresivnije kod nove generacije Isuzuovog pick-upa je novi 2,5-litarski dizel motor opremljen sa 2 turbopunjača. U odnosu na prethodnika, snaga je povećana za gotovo 20, dok je obrtni moment narastao za preko 40%. To znači da ova jedinica isporučuje 163 konjske snage pri 3600 obrtaja u minuti, dok je maksimalni obrtni moment od sasvim pristojnih 400 Nm dostupan pri gotovo neverovatno niskih 1400 obrtaja u minuti, pa sve do 2000 obrtaja u minuti. Dakle, motor odlično povlači već i pri minimalnom gasu, a jedini koji donekle koči napredak jeste automatski menjač. On ima svega 5 stepeni prenosa i optimizovan je u pravcu što ekonomičnije vožnje. Naravno, tu je i mogućnost manuelne sekvencijalne promene stepena prenosa putem ručice, mada to ne menja bitnije krajnji rezultat. Ipak, imajući u vidu masu od gotovo 2 tone i izrazito terenske pneumatike, ubrzanje od nešto više od 11 sekundi koliko D-Maxu treba do 100 km/h čini se itekako dobrim. Još boljim se čini podatak o prosečnoj potrošnji, koji se na kraju višednevnog testa, koji je od D-Maxa tražio maksimum, zaustavio na odličnih 9 litara na 100 pređenih kilometara. Ukoliko ste pažljiviji sa gasom, prosek je moguće spustiti. Čak i ako upražnjavate česte off-road avanture i koristite pogon 4x4, što se tiče potrošnje goriva, nećete biti neprijatno iznenađeni. Kada smo već spomenuli off-road avanture, novi D-Max zaista je prijatno iznenađenje. Ne samo što može da sa lakoćom savlada razne prepreke, već se i sasvim dobro ponaša prilikom prelaska preko njih. Dakle, blato, pesak, ali i kameniti teren, pa još i mnogo vode, zaista mu nisu problem. U svakom slučaju, Isuzu je sa drugom generacijom D-Maxa ne samo adekvatno zamenio prethodnika, već je značajno unapredio tehnički kvalitet i upotrebnu vrednost novog modela. Moderniji i agresivniji izgled samo su površina ispod koje se krije mnoštvo tehničkih novotarija, pre svega izuzetno modern i sposoban agregat koji pruža i odličnu ekonomičnost kada je u pitanju ova vrsta vozila.